Rijangen itten majjere mo janga hande no ani. Fari jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemi. Sallallahu alaihi wasallam hare en andi moddindiri en ɗo ko fi oɗo koɗo tedduɗo waɗiɗo ne hewtere kamen ɗo woni oɗo shahru ramadan woni ko halden ɗo ɓandu fottugol ɗo ɓeyditidira finduɗo lewru waɗen ɗo nadwa e ɗiɗo minitaji ɗo wonde leere so ɗuuɗi ha wona leere haray ɗen ɗo waɗen premier oustas Mamad Salim Ba so ɓe gayni aray kadi oustas Amady Ba haray joni ko so wallide hittuɗen oustas Mamadou Ba kam afa oustas Mamadou Ba si ɓeɗo gen ɓeɗe kadi ɓe seeno e waɗenen yewtere nden fi oɗo ko yowiti e suumaye o ko honno jaɓɓorten ndu ko honno woni arkanuji mayre kono woni sorotoji muɗum kono woni amatat bonnaɗi pour kakam kono woni manam kadi sunnaji yiɗa e nder lewru ndun inchallah joni are e falde jonde to haqqille meɗen heɗitoɗen e yewtere nde e wawa naftorde inchallah ande fen ɗo koko takko marta ni jama on ino hokki marta ɗe fen ɗo moƴƴa kono wode e yejjituɗo kadi ko marta ɓurɗe mawde martaji ɗi fof ni woni kadi jottoɗen hettuɗen dina men kam fimum no yewte faamen kam par ce que en andi ndu lewru kadi no landi e no mari ahkamuji hewɗi kala hoore won hato ina faami ko ɗum ɗo ɗoyndu arde e moƴƴe jonaɗe joddi sa jo masali e foɗɗen yewtere nde hettoɗen ɓe mbawen naftorde assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bismillahi irrahmani irrahim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Haray e inde lujnatu da'wa wonɓe ley muassasatul huda Dibakunda Serekunda Gambia wallen e ɓe sukaɓe ɗo heɓen no waɗen ɗumannorde haray en salmini jama julɓe ko seeni ɗo kom fof ka masjidul huda ɗo haray ko nde ɗo wonta jonde ɗiɗaɓere nder kombo ga fi memminagol waɗugol nadwa e waɗugol yewtere andintina yimɓe ɓen fi ndu ɗo lewru teddundu ɗum woni shahru ramadan ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala tawnu en haray birkama waɗanoma e dimasi feƴƴuɗo hande e oɗo talata nogay e joyi February 2025 haray ko masjidul huda ɗo wonno ko fottana yo andintine yoga e toɓɓe seeɗa menen e oustaz Mouhammad ɗo woni ko suɓa joni toɓɓe ɗen no woodi kamɓe de ɓe jonna aray min on mi memataɗen ɗon kamɓe si ɓe ari ɓe memade haray inchallahu taala ma en yewtu ko honno yani hebilorante nduɗo lewru on tuma kadi en yewtay yoga e ɓure nduɗo lewru e yoga e ñaawoje ko yowiti e kaɗo korka ko atti kon korka ñaawore mum ko hunde waɗɗinde ka sharia islam sen ari ka alquran en ari ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam en ari ka pottal jooma gande hollay wondema korka horugol lewru korka ko hunde waɗɗinde sen ari ka alquranul karim Allah subhanahu wa ta'ala o dali ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat Allah holliɗo wondema enen gonɗinɓe Allahu tabaraka wa ta'ala o farli e dow men horugol wano waɗirno ɗum farilla e dow mofteji adinoɗi en yama johiɗen heɓa ko wiyete kon kulol Allahu tabaraka wa ta'ala
fewndo ɗo Gambia iɗen wonde en nasara ɓe hoore kono noon korka men kan e korka maɓɓe kan no serti kala wonduɗo ɗo e kawtaljo christian tuma hewti korka maɓɓe woɓɓe wala woɓɓe ɓe hooray ha e midi ɓe taƴa almuhim alyahud korka no farlano e maɓɓe wana noon kadi maslan annasara enen kadi Allah subhanahu wa ta'ala farli e dow men ko wiyete kon horugol ko ɗaɓɓa e mum noon ko kulol Allahu tabaraka wa ta'ala haray toɓɓere goo ko hombo korka waɗɗi as-sawm yajibu ala kulli muslimin balighin aqilin muqimin sahihin wa fil mar'a an takuna tahira min al-haydi wan nifas yo taw on digi tawa ko julɗo al-islam yo taw hara ko o hellifaɗo ko waɗɗa gongol noon wi'uɗen mo hellifaka ina wawa ekkintinede horugol kono noon waɗɗakimo no waywa julde muru awladakum bis-salati wa hum abna'u 7 wadribuhum alayha li 10 wa farriqu baynahum fil madaji yamire pay koy yokoy juulu sikoy heɓi duuɓi jeɗɗi si ɓe heɓi duuɓi 10 ɓe innama yo ɓe juulu ɓe juulani nelaɗo makko en piiɓe kono ko piggal kadi hawrodirgal e duuɓi paykunkun e ɓandu makkun o anda mo wonɗa e piida on ha joni julde waɗɗakimo kono si en inni en accay ha tuma maslan yani ɓe wonata hellifaɓe harayno gasa ɓe wowtino goɗɗum artirgol ɓe ka julde wonay ko satti kadalika korka kan no wawa waɗede ɗon kadi qiyas no salafu salih waɗirayno noon ɓe eltayno ɓeɗo fayɓe maɓɓe ɓe ekkintina ɓe horugol hay enen ɗa wawi gollitirde ɗum ɗo ka nder galle ma a noon pay koye toso koye ñila koye gayanta koye ko fayɓe ɓe tawnɗa townay fuɗɗanoɗa on tigi wonde hoora ha midi o tampi o inni baba mi ñamay nene mi ñamay haygol ɓay tun ok komin immi sullagol a sullike haray ko ɓe gayntoɗa o way yo taju ñande goo naɓon haka fana buye men ɗo ko noon mawɓe mum ɓen yani ekkintiniri ɗum horugo hande ɗen yetti Allahu tabaraka wa taala e ɗum ñande goo yaha haka alansara ñande goo o liɓoya ñallal ngal fof weltanomo an baba on saɗa wawi waɗande paykunkun kaɗo sabna ɗum ɗo koye dewal Allahu tabaraka wa taala e suusingol mo idan ara ko julɗo hellifaɗo tawa kadi mo ñiiɓi wona wonɗo e seteyagal ñawore korka seteyagal oustaz Mamadou Basi ɓe ari ɓe yewta hen yo taw kadi hara mo selli mo sella on ko jooma ngantu so hooray walla o hoorata oustaz Ba kadi yewtoya en nun si ɓe ari yo taw kadi si tawi woni ko debbo yo taw hara himo laaɓi e ƴiiƴan farilla e ƴiiƴan ɓeynugol o wannon simo wondi e ɗum ɗo o laaɓani haray korka makkan wata sellude aren yo taw kadi hara ko jooma haqqil neɗɗo feetuɗo ɗum ɗon ko jami takalifu sharia ko fawa ka bange sharia kon fof so tawi woni on tigi ala haqqil hay korka waɗɗakimo ayeji alqur'ana yamiroje e yamiroje nelaɗo ko wona yewtideɗo ɗum ko ashabul uqul al aqlu manatu taklif ko ɗon woni nokku ka sharia on faweteɗon iza zala taklif yo Allah subhanahu wa ta'ala hiwan en haqqille men ɗen danda en feetude e feetirede haray ko nema molanaɗo si goɗɗo wuuri ha Allah ƴettimo tawi o feetani haray ɗum kadi no jeeya e nemaji goɗɗi goo no jeeyano e kadi ko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam molotono allahumma inni a'udhu bika min albarasi waljununi waljuzami wa sayyi al asqam e molotono yo Allah danduɓe ko wiyete kon feetere hande
ƴettowo drog bonna haqqille mun ɗen o ɗo miɗo anndi o duwaw ɗo kanko o janngatama aren e toɓɓere koyen jokku rek toɓɓe ɗen gasata ha ka waktu en ko happana ɗen ɗon wo darto ɗen inchallah ɓeeɗa kadi ɓe ara joni ndu lewru suumaye ko honno ndu tabitirta ko honno andirten lewru suumaye ndu naati lewru suumaye ndun hiɗen andira ndu naati geɓe ɗiɗi bi ru'yatihi sen yi'indu nogay e jeenayi sabbordu suumaye nangi ngem muti en daari en yi lewru shahru ramadan halas ala landagol hay goɗɗo no mone wirde noon yiya ɗo lewru ndun ha gayna nodda ka humi ton wiya menen dey gandu yiyama onon ton ko honde humo ton ɗum wona diina no wona diina ndu lewru ceerno ma jeeyandu ndu lewru hay nelaɗo sallallahu alaihi wasallam jeeyan lewru ndun ko lewru Allah kanko addindu Allah ko daali fa man shahida minkum shahra falyasum ɗum ala landagol ustaz ala landagol baba ala landagol nene hay goto ƴettataake ɓe hay ɓeygu ma waynotaako ma fi horugo suumay ɗum ala ton ɓiɗɗo ma on ka galle o waynotaako ma sina pay koye toso goy wiya baba miɗo faala horde jam kono ɓiɗɗo ma helli hay goto waynta goɗɗo ko fardu ayn no way si noddinama ni goɗɗo waynta goɗɗo miɗo yawde juulugol ɗum wata goɗɗo ko wonɗen e wolirde nde toɓɓere ɗon wono woodi jogiiɓe on probléme ɗon ndu lewru ɗon no woodi kaɓe humindu ndu noon ka ndu kaɓe wi ɓe humi ɗon ɓen ɓe jeeyandu ko lewru Allah haray si ndu yiyama ɗon haray janngo mum koyen fuɗɗo horugo ɗimmun ɗum haray yani bi ikmali iddati shaban 30 yawma si tawi woni ha ñande nogay e jeenayi nangen muti en yi'aali en jokkodiri e leydi ndin ga ɓe wi ɓe yi'aali leyɗele takko ɗo ɗen kadi wi'ama wondema yi'aka ɗum haray no wi'ede ha haray janngo mum koyo en timmin sabbordu suumaye on balɗe 30 faɓɓi janngo ko pellet naawigol ɗon kadi ko ɓe ndu yi'e nelaɗo sa sallam ɓe maagi lewru ndun ka l'islam ko balɗe nogay e jeenayi walla balɗe 30 en ala nogay e jeetati en ala 31 ɗum ala ka l'islam si en falji ka yi'ugol lewru ndun ka fuɗɗode en hoori ha ñande nogay e jeetati nangin muti tun en yi lewru juldandu na yemi menen men taƴata ñande nogay e jeetati en anday en faljuno ɗum kadi bakkatu ala ton ɓayna en tewiɓe yimɓe tiiɗinay ko tiiɗa on faami haray ko on ɗum islam on wi koyen taƴu janngo mum juulen on tuma leydi ndin fof yoɓa ñallal ngal gasi probléme ɗuɗuɗo ala ton ko he yimɓe no ñamini yimɓe suumaye ɗuma faljere no wawi wonde ɗum ella ala ton Allah kadi mo yaafi ɗum nelaɗo toranninoke ɗum allahu tabaraka wa taala mofte makko ɗen Allah wi jaɓi ta rondito ɗum ha ɓurta woni kadi nogay e jeenayi en daari en yiyaali ndu janngo mum koyen timmin 30 ɗon kadi fi en yiyaali ka 30 koyen ɓeydu 31 ala en juula e janngo mum hay sen yiyalno ko ɗum ɗo woni ñawore nden ka l'islam ko wannoon nelaɗo maaki suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gummiya aleykum fa akmilu l iddata 30 riwaya goɗɗo goo wi fa akmilu iddata chabana 30 yawm hoore sabu yi'egol lewru ndun wona sa yi'ide yi'ede lewru ndun ɗum woni suumaye taƴon kadi sabu yi'ede lewru ndun juldandu si yehi ha niɓɓiti ayi hadis on ko wi si niɓɓiti e jaga ndu wawi yaldude ndu ronka yi'ede ɗum kay no wawi wonde si niɓɓitani on wawani yiwde nelaɗo maki timmine limore nden si tawi woni kaka sabbor suumaye timmine 30 si tawi woni kaka ramadan timmine 30 janngo mum juulo haray amma noon ka seedeɓe ka yi'ugol ndu julɗo hellifaɗo marɗo haqqil nunɗuɗo gooto si o seeditike wondema o yii lewru ndu haray no waɗɗi julɓe ɓen kaɓe wawata horude si tawi kaka taƴugol
ko ɓe wi wona yimɓe ɗiɗo shahadatu adlain woɓɓe noon no dagini hay gooto kono ɓe wi suumaye on ɓay tun naatama e mum si tawi wi'ama ko gooto pet woni ko yii juldandu ɓurɓe heewde e jooma gande ɓe wi o jokketaki ko ɓe heɓen ɗiɗo ha naɓi dow hara en heɓay yaqin mo annanɗa hoorema e neele juldandu yiyama ko wawata yaltinde yimɓe ɓen e suumaye on si wona ɗum aɗa e janngo mum ko yo en timmin lasli on wondema si lewru ndun yiyama e leydi wotiri e leyɗele julɓe ɓen haray no waɗɗi julɓe hedditiɓɓen fof ka hibaru on hewti ɗon ɓe hoora si ɓe yii kadi juldandu nokku gotum si hibaru hewti hedditiɓɓen haray koyo ɓe taƴu ko ɗum ɗo woni lasli on kono si ari joni ha no leyɗe ɗen woniri ɗo ni ɓe ari ɓe sendi en ɓay wano leyɗe ɗo ni Mali Bamako Mauritanie Burkina Faso Niger Nigeria Gambia ɗo Sénégal Guinée Bissau Guinée Conakry Sierra Leone Liberia enen ɗo fof waktu men ko gooto par ce que hiɗen hawti waktu ka nangue ngen fuɗata ɗon ɗen hawti kadi ka waktu on o ka nangue ngen mustata ɗon hiɗen hawti ñallal no gasara ko mintaji seeɗa wonta ɓayɗon andi Saudia e hoore mum hakkude Riyad e Makka walla Madina mintaji 30 no hakkude mum on faami Riyad en kamɓe Kuwait en ɓuuri ɓaɗondirde ɓen ɓe juulay subaka taw komin wonno Madina wona ha minti 30 si waɗe salatu e leydi wotiri hay ɗo Gambia ɗo e nder lagine ina wawi ɗum kono ko waktu gooto o ñallal gootal woni ko hawɗen ɗen wawi horudude hiɗen wawi taƴitude haray ngal ɗo lurral ka raɓɓindingol jomiraɓe gande ɓen ɓe wi ko on tigi yaltirta e ngal ɗo lurral ko ñawore lanɗo on ɗon so o wi wondema o tawti ñalande kaari yo hume hande kadi wonɓe ka leydi ɗon ɓen fof haray koyo tawtu ɗon huma si o tawti kadi hikkinaɓe ka yeeso ka bange dina l'islam wona Supreme Islamic Council ɗo ɓe wi janggo koyo juule koya tawtuɓe juuli ɗon aray hande kadi khilaf on iwi haysi noon ko Guinée woni kamɓe enen en juuli hande kamɓe ɓe wi ɓe ala e juulude an wonɗo ɗo a ñawetake ñawore wonɗo laginegoy ko Supreme Islamic Council wonɗo Gambia ɗo on ko o ɗo woni ko ñaa sa immike ɗo kadi a yehi Saudi ko ɓen ton si juldere tawima ton ko ɓen ton woni ko jokkata siɗa mankini ñallal on tuma yoɓa na wigol kam mi humi ton ko min mi taƴata ko tuma ɓen noon taƴi womi taƴa hadis kuray bonno noon kono waktu on wawata en e jonnude naaten e ɗin ɗon détail ji fof haray horugol ngol ko ñande horuduɗon taƴugol ngol ko ñande taƴuduɗon layya mon on donkin mon on ko ñande hirsuduɗon layya on الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون رواه الترمذي وأبو داود وحسنه الترمذي والنووي وصححه الشيخ الألباني سيدون في يارن مسألة ويته هون النية نجيا شرطي جدين ولا كفار الله وبن ودي كأركان النية كوبي النية لا نلاد ماكي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هاريكو بي النية لا أندون النية نون كرا بندينغول نودي فاسون ديدي سيتاي وني لورندون يياما النية لا سي الله وكيما تشلال أهوراي لورندون فو on النية دون نواو ما يونde no yida non heydintinamo jemma fof sida walade anniyoɗa janngo a hooray kono si tawi woni a yejjiti bonnata hay fuy ɗimmum ɗum jemma fof jemma anniyoɗa wondema janngo a hooray ɗon noon no satti si tawi ko on ɗon jettuɗa haray ñande wo ñande ko ya fiɓu a hooray janngo si a yejjiti korka ma kan sellata ko ɗum waɗi ko oɗa ɓuri moƴƴude kandu dari wo anniyo ɗon wona kadi ko lootante wona ko jangete hay fuy anniye korka koka ɓernde anniyatu mahalluha alqalb kaka ɓernde ɗo idan si tawi noon woni a nawni walla a setike walla a heɓi ngantu
ko wawuma taƴinde e nder lewru ndun haray siɗa fuɗɗitoyaade haray ko ya heyɗintin anniye on. ɗum ɗo woni ka bange anniye on ko gila honde koye nder jemma on aɗo ɓe wiide salatu no faamiren fi kala noon salatu no waɗe wonde ka noddinandu aranuru ɗum ɗon kadi no selli kono ko ɓuri jaalude hella ka men ga kaka noddinandu ɗiɗa ɓuru ɓe watta salatu aɗo ɗon duwaɗa anniyade fi on nu nela sa sallam ɓe maaki mallam yubayiti siyama min alleyl fala siyama lahu kala mo waalo daani e anniye wondema janngo o hooray haray korka makko kam wawata sellude ka korka farilla amma noon e korka waɗɗika bon suumaye e korka waɗɗika siɗa ñawlino hiɗa yoɓude anniye on ko jemma duwaɗa wadde siɗa jogino kaffara tawa korkano ton on ɗon kadi koko waɗɗi amma noon si tawi woni ko korka naafilo no sella ka anniyoɗa e aɗo fana on tawi woni a ñamali hay fuy no andirɗon noon ka nela sallah sallam ɓe yaltaynoɓe arta ɓe wiya ene hande goɗɗum no ga ɓe inna ha hande de goɗɗum ala nelaɗo maki ɓe maka isan inni sa'im wono hella midi walla maslan 11 kono noon taw on tigi ñamali hay fuyde ɓe kontina noon ɓe hoora ngal ɗon ñalla kono hara ko korka naafilo wona korka waɗɗika nam joni si tawi woni ɗum ɗon yawti aren shurut wujubu siyami ramadan haray sartiji waɗɗinayɗi horugol ngol no wayni en jantike ɗi naane al islam al bulugh al aql al qudratu aley yo taw hara ko julɗo hellifaɗo taw on digay no waawi hara wona ronkuɗo wona nawnuɗo ɓen ɗon korka maɓɓe en faamoyey ɗum yeeso haray al hikmatu min mashruiyati siyam ko fi honnun allahu subhanahu wa ta'ala yamiri en kaɗo korka ene o yiɗu en weele tun e accina yimɓe ko weli accina yimɓe ñaamugol e yarugol ko weli lewru fof ɗum hara ko fi honnu allah wi la'allakum tattakun fi on heɓu ko wiyete kon kulol allahu tabaraka wa taala korka no ne'a neɗɗo piiji daganiɗima ko ɗin wiyeteɗa ya accu ɓay ko ñaamugol ñaamete ko dagi yarugol ko hunde daginde ɓeygu ma no daganima jemma e ñalorma ko ɗiɗo wiyete ya tertude joni noon si goɗɗo ekkitike rentagol woɗɗito hunde daganinde mo e nder balɗe 29 ñalormaji ɗin fof e nder balɗe 30 ñalormaji ɗin fof oɗo si suumaye on gasi o wiyoyama yo accu ko harmi kon foti koye suumaye fotina e suumaye haray o heeɓi ko wiyete kon kulol allahu tabaraka wa taala ko ɗum waɗi kala mo korka mum ɓeydani ɗum kulol allah haray joddi makko e korka kan haray ko ɗonka kañumma e heege yo allah dandu en ko ɗum waɗi mawɓe men ɓen on nanayno ɓe wiya yo allah waɗu en hooruɓe wata o waɗu en ñallirɓe ɗum ko duwa jogiiɗo important goy yo allah waɗu en hooruɓe par ce que ko ɗum ɗon ɗaɓɓa wata o waɗu en ñallirɓe dalil mum no woodi ka nelaɗo maaki ka adabu siyam alwajiba man lam yada qawla zuri wal amala bi fa laysa lillahi hajatun fi an yada ta'amahu wa sharaba kala mo accali wowlugol fenande e gollitirgol fenande seedito fenande e ko nantata e sifa mum piiji harmuɗi haray allah haajaka ko on tigi accitata ñaamugol mum e yarugol idan haray ko on nun o toni ko ɗo haray ko ɗonka kañum e heege yo allah subahana taala dande idan ko ɗaɓɓagon ko kulol allahu tabaraka wa taala korka kadi no mari nafa enen fof hiɗen andi on yi o nebban ko wonɗen e ñaamude ɗi safsafalji wona ɗi e ñaamede hiɗen heewi nawnaji woɓɓe ko hay buloɗe woɓɓe ko sukkar woɓɓe tawa nebban ɗan ok graisse on heewi e ɓanndu nu korka waɗa e maintenance ɓanndu ɓe woola hadis suumu tasihu hadis on ko hadis daif kono mana wi han mo selli en bakatamo noon e nelaɗo sallallah alih w sallam kono korka addana e goɗɗo cellal kala hoorowo kadi ɗum ɗon ina mentine on andi ay doctaɓe ɓe wona julɓe ɓen hiɓe jaɓi korka goy par ce que wonde no woodi visite moɓe duwama cekkude janggo
ɓenne oustas ibrahima so ara hara on ñamali on yarani ha men testa andi ɓeynata hoore kono ko ɗum woni horugol watta on ñamuda on yaru ha waɗon visite nanngam hasa huwa sawm wonde on tigi nawna ɓeyna ɗuytu ko wonɗa e ñamude ko walla an noon no wonirɗa ɗo ni ka ñamuɗa ha alansara o muñño ha janngo hasa sawm min naali ko sawmu shar'i goy kono ko sawm ko korka ɓayɗen andi ko wiyete korka lugatan al imsak ko jogitagol haɗi to haysi ko e haala woni a woldata hay e goto ko sawmu wiyete ka luga amma noon sen ari ka sharia huwa al imsaku an shahwatay al batni wal farji min tulu'i al fajri as-sadiq ila ghurubi ash-shams bi niyyati at-ta'abbudi lillahi tabaraka wa ta'ala ko wiyete korka ko haɗitagol e tuuyoji ɗiɗi tuuyo reedu ndun ñaamete e njaran e tuuyo awra on ko ɗum waɗi ɗiɗo ɓeɗo aroye ko bonnata korka ko a wiya ya accu ɗon sa accali tun a naaɗi korka ma kam boni tuuyo awra on tuuyo reedu ndun e kala ko taƴinta ɓay goɗɗi gono ɗon kadi wano o cigarette ko ɓeynayi cigarette taƴinta a oye a yaruta ta fimu cigarette dey ɗawori sa fimi cigarette ɗawori korka ma kam boniɗe acca ɗum ɗo gila ka peeral fajiri gongawal ha nangi nge mutoya kono tawa no wondi e anniye ɓattorgol ko accuɗa ɗo ñamugol e yarugol ɗa anniyi ɓattorgol ɗum ɗo allahu tabaraka wa ta'ala haray idan ndu ɓandu no landi ko wiyete kon maintenance masimma mo wonɗa e doginɗon e hoore mum a yetta toujours ɗara sansa nebban ɓe ara ɓe itta pineje ɗen ɓe waɗa graisse ɓe ɗumanno ndu ɓandu kay no landi graisse ayi kum machine hu wonkun e wuugude o ñamete neɗɗo ñamowo sowdo kala toujours reedu makko ndun no waɗi fuul on o sertata e nawnaji waddane yiila hay sina horugol goy an toujours ndu waɗi pilen ɗum foykitata ko hay seeɗa a sertata e nawnaji ko ɗum waɗi haray kaɗo korka e nder lebbi 12 allahu subahana taala ko suɓani en ko balɗe capantati walla balɗe 29 mana lewru wotour ko ɗum wasi o wi ayyamam ma adudat haray na hitande nden fof sakko na waɗen ɗum complain e ko nanditata e sifa mum joni noon si tawi woni ɗon yawti fadail as-sawm ɓural ko wiyete gon oɗo horugol ɓure mum no heewi lannata nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki man sama ramadana imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min zambi kala horuɗo lewru suumaye tawa ko horiri ndu ko sabu gonɗingol allahu tabaraka wa taala e jortagol baraji ka allahu tabaraka wa taala allahu subahana taala yafantomo bakkatu ko ardinno aɗo lewru korka hada min fadaili shahri ramadan no jeeya e ɓure nduɗo lewru korka ka nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema lewru korka ndun si ndu naati haray dambuɗe aljanna ɗen fof udditete dambuɗe yiite ɗen fof ferme seytaneji murtinayɗi yimɓe ɓen ɗi kolmbe ɗi haɓɓe marché sérékunda ɗo on heɓay joni jang gila ñande ndu wi goo haray no deƴƴi no waɗi silent ko waaju e alquran nanoto alhamdulillah rabbil alamin télévision ji ɗin ɓe ceeña e programme ji maɓɓe ɗin radio ji ɗin ɓe ceeña programme hari ara nungoy wonnoɓe ɗo ɓen hiɓe andi wona non pay koye wonkoye wadde distop to wallen on faami joni wanno sifa ɗum noon fof ko wa suffidati cheyatin ala e lewru hay e woturu ndu nela sa sallam wowliri ni wondema si ndu naati ɗum ɗo hino waɗe ko charu ramadan ɗum woni ko jogui ɗum haray kadi allahu subahana taala no waɗi e ndu lewru jemma goto mo ala e lewru hay e woturu e nder lebbi ɗin e nder hitande ɗum woni laylatul qadre allah hokku en baraji ko woni e mum nelaɗo maki man hurima hayruha faqad hurim kala haɗaɗo moƴƴere ko woni e jemma laylatul qadre haray siko moƴƴere tun yani haray on ɗon o haɗama nden ɗon moƴƴere haray
allahu tabaraka wa taala no jogii rinɗinteɓe ka yiite naɓire ka aljanna jemma fof jemma immorde e jemmaji nduɗo lewru hino jeeya e ɓure horugol ngol wondema horoɓe ɓen allahu subahana taala no foti ɓe aljanna o waɗani ɓe kadi baafal dambugal spécial ɗum woni babul rayyan ko ɗon ɓe naatiroyta allahu subahana taala wiyay honto horayno ɓen ɓe immo allah wiya naatire ngal ɗo dambugal VIP si ɓe naati allah wiya ferme dambugal ngal hay goto naatirta e ngal ɗo si wona ɓeeɗo haray ɗum ɗo fof ko ɓure ka darneten ka bange ɓure ɗon kaka hadisul qudusi ka nelaɗo maaki allahu tabaraka wa taala o daali kala golle ɓiɗɗo adama fof ko kanko jeyi si o golli goto o yoɓe 10 o sowane ɗum ha cowalle 100 allah wi illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi o wi si wona korka kan kanɗon tawaka toon de kanɗon ko min jeyi ko min kadi woni ko yoɓata hay goto anda baraji ko woni e korka si wona allahu tabaraka wa taala par ce que o wola ɗa fof o wi goto ko 10 o sowa ɗum ha 100 kono korka allah wiya haalnali en ko jelu o yoɓata joddidi noon no mawni tawde yoɓowo on ko allahu tabaraka wa taala o baki kadi korka kan e makko ɗo ko idafatu tashrif ɗum ɗo tum ɓuri woni no ɓural nela sasami maki neɗɗo horuɗo mo jogii wele weloji ɗiɗi fewde o taƴata o hunti e fewde o hawroyi e joom makko allah no yoɓudemo kaɗo korka haray yo allahu subahana taala tawnu en nduɗo lewru o yani o newnana en kadi horugol ndu sen hoori kadi allahu subahanahu wa taala maslan jaɓana en haray ko 25 wonno ko ɓe hokki en miɗo toro ɗon 5 minutes rek wona 35 mi gayna ɗon ka 30 kak inchallahu taala mi daro ɗon haray ko honnu woni ko fermirte nde ɗo yewtere men e toɓɓe yawuɗe inchallahu taala ɗum woni ko honno yani heɓilorantoɗen nduɗo lewru korka tawde ko balɗe seeɗaji woni ko heddi joni noon préparation ino haton jini neɗɗo sino tañƴini no heɓude koɗo ko ɓe o heɓilano oɗo koɗo sina ɗum o tawete o tawrete yanno a yiɗa walla kanko so ari kama tawa o weltaki sam naati no woodi ko haton jinno heɓugol o wata ɗum heɓude no woodi ko duwanoɗa mo waɗande a watamo waɗande ko waɗi noon yani a heɓilanaki mo ko ɗum addi ɗiɗo muhadaraji haray no woodi ɗo taɓande ara nun ɗum a tawbatu sadiga koyen tuubu laɓɓinen tuububu ye on ɗo e suumaye natude ɗum no jeeya ko suumaye jaɓɓorte ɗimmum ɗum adduwa wallahi hay si wiyama ko janngo no woodi ɓe tawetaki allah tawnen lewru ndu salafu salih no andirɗon noon lebbi 6 ɓe torotono allah allahumma ballighna ramadan allahumma ballighna ramadan si ndu hewti ɓe wakkilo ɓe tinno ɓe andi ko tereti goɗɗum wawata ko heɓoto e mayru kon heɓota ko e wondugo an faami si feƴƴi kadi ɓe wiyata ɗum enen no kellirten no ñande julde suumaye yeehi yani juldandu ari weltoɗen kamɓe kadi lebbi 5 aray ɓe torade allah yo allah jaɓanɓe ko ɓe golluno ka lewru suumaye ko wannon hiɓe andi innama yataqabbalu llahu min almuttaqin no jeeya ko jaɓɓorten ndu weltoragol argol ndu noon taw sen weltori fiindu arde en heɓay no werniren ndu kono koɗo wonɗo e arde ka ma on wona wele woma onno teddinirtama koɗo wa woɓɓe ka suumayari woyɓe dummini waɗi stress ha ndu gasa ko gonga maɓɓe noon par ce que hino woodi ko ndu woni ɓe haɓɓude woɓɓe suumaye ko prison wonaniɓe ɓe weltorta suumaye fes sabna ko ɓe jokki kon wona ko kelɗi te si tawi korka kan sellay ɓe acca ɗum noon koɗo wa suumaye na jatigi maɓɓe awa no jeeya a julɗo moƴƴuɗo on weltora fi nduɗo lewru ko wana noon kadi siɗa ñawlino yoɓa ɗo e suuma e arde ta goto naatu e suuma e tawa no jogii ñamande ko wana noon kadi horugol seeɗa balɗe seeɗa e o sabbordu suuma e ɗo ɗum ɗo waɗanoma hutuba woɓɓe gollitiri yo allah subahana taala jaɓanɓe on faami memuɗo ɗo seeɗa o so naatani suumaye on o tampata o wayrunoɗo horugol rowani memuɓe en kan no andi e hebbingol janngugol alqur'anul karim no jeeya e ko jaɓɓorten nduɗo hebilagol enen fof wiya min dey komi julɗo
julɓe ɓen ɗo iɓe mari yeesoɓe ka ligue islamique no faamiren haray inchallahu mi iwtiray ɓaawo maɓɓe si tawi woni ɓe inni ndu wiyama janngo yo hume mi humiɗay e julɓe ɓen fof nder Gambia si ɓe inni julda ndu wiyama janngo ko julde mi juuliɗa e yimɓe ɓen so yimɓe ɗen wol ɗum on sikka wona sama kala no sa waɗi ɗum ɗo a fowtoto ko ɗum ɗo kadi woni ko fowtintama haɗay ɗum ɗo kadi no jeeya e ko ndu jaɓɓorte anniyagol wondema a hooriday e julɓe ɓen tajida e julɓe ɓen ya ayuha alladina amanu atiu llaha wa atiu rasula wa ulil amri minkum yeeso ɓen ka diina e yeeso ɓen ka dawla président Adama Barrow e government makko on ɓe wowli wondema ko ɓaawo ligue islamique on supreme islamic council ɓe woni e iwtirde laamu ngun fof si iwtiri ɓaawo ligue on ko an woni hombo ha lundoɗa haray ka lannode no jeeya e ko nduɗo jaɓɓorte musidɓe neldugol musidɓe men ɓen mawɓe men ɓen ko ɓe humira oɗo suumaye tagoto yejjutu ɗum enen jooɗi gila e min wonɗo e wolde o no gasa noon wiya ɓawi ma feƴƴinino bappa ma no ton ɓawi ma mawɗo no ton nene am feƴƴinino nene ma toso kono ton nene ma mawɗo no ton yaye ma no ton koto ma no ton jaaja ma no ton mo jomba nokkugo moodi makko ala doole jonnam mo goɗɗum ko ɓe humira andita nela salama kala huntinɗo hooruɗo a heɓay baraji sifa ko hoori kon e hoore o ɗuytantake e baraji makko ɗin hay hunde haray yo Allah subhanahu wa ta'ala tawnu en nduɗo lewru haray men jarni on men weltanike on wakkilike muradu moƴƴuru ka takko marché ɗo accutugol golleji mon ara wawa men jokkude toɓɓe ɗen ɗon andi ɗe siwa kono ko time woni ko jonna ɗen ɓeɗo kadi no woodi ko ɓe watan ɓeyditande en andi kadi si lewru ndun naati gila e hutubaji e tafsirji alquran e programme ji ka radio ka juulirɗe ka naafete ton ko fi ɗum ɗo yewtete aɗa inchallah ko hedditi kon aɗa en ka programme ji Allah subhanahu wa ta'ala tawnen lewru ndun wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin ɗen jarna kadi maslam Fulbe TV e kala wonɓe jokkude kamɓe kadi en wonda e maɓɓe kadi e lewru korka inchallahu ta'ala wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu adda al-amanata wa nasaha al-ummah وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إخوتي وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في رحاب مسجد الهدى بدبكوندا سيركوندا غامبيا غرب إفريقيا ونحن نتدارس ورقات حول هذا الشهر المبارك وهو شهر رمضان. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا رمضان آمين وأن يتقبل منا آمين. أرأي مسبة يتي الله سبحانه وتعالى أرأي نفامر أنك فؤاد جند كندوا مبيج يتا سيدا جنجة يوغاي موضوع آجي هوري هاوجره سابو ليرجي no bitti minitaji capantati haray woni ko joga ko yewte ɗo haray noon min miɗo fuɗɗorade ɗo joni adabu siyam o adabu siyam ko ɗum woɗi neediji ɗi anduɗen neediji korka ɗi neediji korka noon sharia no sendi ɗi pecce ɗiɗi neediji wajimbiniɗi ɗin e neediji ɗi anduɗen ko mustahab ɗiɗo noon neediji oɗo ɗiɗo wajimbiniɗi ino fuɗɗori taw aranu ɗum ngol kulol Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala ɗaɓɓiren e nder oɗo kaɗo korka ay ko ɗum o yewti en a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwallahi le hulugol Allah gollitira nde ɗo deftere makko heɓulano nde ɗo ñalande sakkitinde
ko ɗum woni on tigi ko yamira kon o waɗa ɗum, ko haɗa kon o pottito. nde ɗo julde ɗen andi ɗe yamirande, on tigi eto waktuji ɗin fop tentini suumaye haro fukkali waktu ka julirde. E nanay ulama o ɓe gono yewta ɓe wuri duuɓi 40 walla 30 ɓe ratali allahu akbar anana on ka julde. ɗum toujours ɓe tawda e jama on ka julugol, waɗugol ko ɓe yamira kon e accugol ko ɓe haɗa kon, mo be koye eto ɗum gonɗon sengo. hara on tigi waɗali ko hanmi, on tigi ko yamira kon fof on tigi eto o waɗa ɗum. haray noon korka kan wona reedu nun tun heɓali ko ñaama, heɓali ko yara. kulol allah ngol no landi nde tere on tigi ɗen fop waɗata kaɗo korka, gite makko ɗen o rena ɗe tawa ɗe darata ko harmi awraji yimɓe, foti ko worɓe walla ko rewɓe, filmuji harmuɗi ka téléji ka channel ji, on tigi wattane ilay ɗum ɗo toujours no harmi kono tentini e nder lewru korka. enen no wollita ni feeɓulagol fi nduɗo lewru no ɓe yeltiri en nanen, woɓɓe ne toon ɓeɓilani ko nduɗo lewru lebbi 7 ado walla hitande e waɗugol filmuji kono daare e nder oɗo suuma on ɗo arde ɗo. ɗum ɗo le kadi ko jawdi ɓone wadde ɓaawa ɗum, on tigi jooɗo ɗon punno télé on wiya no warde waktu on, tawa waktu no warde mo. honde tuma o jangata qur'an, honde tuma o juuleyta ka juulirde e waktu muɗum, honde tuma o jangata tafsir, honde tuma o watta zicre, ɗiɗo piiji fof taway kanko emo punni emo darde ka téléji walla emo darde ka téléphone ji. ƴetta waktu makko on fof. ko noon kadi ɗe gite meɗen marenen ɗe no yewtirɗon ni, noppi men ɗe ɗin anden ko ɗum foɗɗen hettade, hettoɗen ko moƴƴi, hettoɗen qur'an, hettoɗen konguɗi moƴƴuɗi, wota en hetto ñoore, wota en hetto ka yimɓe ɓen ko waddidirte, wota en hetto musique, wota en hetto kala ko anduɗen heno harmi. ko noon kadi ɗe juuɗe kadi wona noon, wota on tigi memi ko harmi, wota o toñir juuɗe makko ɗen, ko noon kadi tere ɗen fop e ɓandu ɗum on tigi wattanayla e muɗum. tentinino ngal ɗo ɗengal ngal anduɗen nelaɗo sallah sallam no yewti en hal yukabbu nnasu ala wujuhim awala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. ko ɗeɗen ɗe woni soñude kon ko ɗum yettinoyta buy ka nder yiite yo Allah dandu en ɗum. fenande, wolugol fenande, seeɗitagol fenande. nelaɗo sallah sallam yewti en man lam yada qawla zuri wal amala bi fa laysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. on tigi fenande koko harmi toujours tentini e nder nduɗo lewru teddundu. wolugol fenande, seeɗitagol fenande, ko noon kadi ko wiyete kon ño'ugol yimɓe, alghiba ay dhikruka akhaka bima yakrah, nde jantoɗa musidɗo maɗa ko añi sahabaɓe lande enenelaɗo konko noon simen yewti ɗum ɗon tawa mo wondi e muɗum. haray on tigi waɗi ko wiyete kon on tigi waɗi ko wiyete kon ñoore. tawi on tigi yewti tawi ala e makko a waɗimo ñoore, sayno e makko ara waɗimo ko wiyete kon a feni, si ala e makko ara feni e makko ko fakat bahatta, ara feni e makko say ala e makko. alqur'an no yewti en fi koko wiyete ñoore e misal ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi mayta fakarihtumu. no hañi ɗen noon ñamugol tewu goɗɗo feƴƴinɗo maayuɗo, awa añiren noon kadi ñe'ugol yi goɗɗo. ñoore koko harmi waɗatake. ko noon kadi waddidirgol ko ngal ɗen ngal ha joni de, ngal ɗen kangal on e fende, kangal on e waddidirde, kangal on e ñe'ude. nde ngal ɗen ngal ha joni ngal waddinira, nela sosano yewta en la yadkhulul jannata nammam, aɗen waddidiri o nattaka nder aljanna. so yontigi reno e ɗiɗo piiji. hikki e muɗum nediji kadi ɗe anɗen ko mustahabu yiɗaɗi no tawa e muɗum, de on tigi waɗata ko wiyete kon o suguloto so o hoora. nelaɗo sa sallam yewti en fi muɗum tasaharu
fa inna fi suhuri baraka. Sugule ande no sugulagol ngol baraji no muɗum barkino e muɗum. Joni noon ko wonde to moni sahar woɓɓe ne toon ko ɓe huur habbo mi hira ha 1 walla 2 2 de matin mi sugulo noon mi ɗano ɗum na sugili noon ɗum ko hirande konta ta hirtinoke aran ɗum haray ɗum ɗo ko hirande ɗimmere nde kono haray a waɗa Allah suguli ko sahar ko wiya ko ni waktuji leereji ɗin minitaji hikkodirɗi e waktu fuɗɗagol korka ko yon tigui nennu wawano ka huntagol ɗon ko yon tigui yacco sinangue muti tun on tigui taƴa kono ɗo koye on tigui accu ha anda leere nden ɓadike sa andi joni korka kanka fuɗɗoto ko leere kaari andi ko ñamata kon ko minta e 5 ƴettata ñama e nder minta e 5 fuɗɗa korka sa andi ko ñamata kon ko minta e 15 etoɗa sinno minta 15 hewti ñama e nder majji gosoɗa hara leer nden hewti fuɗɗa korka sa andi programme ma on fof ko nder minta e 10 habbo laaɗi ɗon minta e 10 heddo e fuɗɗagol korka régila ko régilta kon on tuma noon gosoɗa naata fuɗɗonoɗa oɗo suumaye walla ngal ɗon ñallal nela sa sallam yewtinto sahharu fa inna fi suhuri baraka innaka e ñaama ko teddi ɗa wawi yarde sa heɓal tamarore eɗa wawi yarde ndiyan eɗa wawi ñamde si ko bananaru e wa ko wawɗa heɓude o ko dagi ko noon kadi woniri ha joni koko wiyete yaccagol taƴa on tigui hoori gila bimbi ha nangue muti nela sa sallam ɓe yewti en la yazalu nnasa bi khairin ma ajjalu lfitra serali haray yimɓe ɓen moƴƴere hiɓe jaam hiɓe kisal fannama ɓe ardini ko wiyete kon taƴugol nangue muti tun on tigui taƴa so on tigui noye hoore lawol o heɓal ko taƴira o heɓal ka o sooda ko taƴira emo wawi tun anniyade o taƴi ha sanga o heeɓi ko taƴira o nani ɗum awa ko wiyata ko on tigui o wuufu awa tuuta o moɗa ara holni o taƴi ko on tigui anniyo tun o taƴi ha sanga o heeɓi ko taƴira so on tigui heeɓi tamaroje leppuɗe ɗen bisimilla so heɓali tamaroje yerɗe ɗen so heɓali mo wawi yarde ndiyan so heɓali mo wawi ƴedde paaf walla goɗɗum e kadi hara on tigui jitali waɗugol kadi du'a saabu noon honɗo horude du'a makko ko jaabiɗo tawitini so on tigui ari joni huntagol o ƴetti tamaro nde wi bisimillah o ñaami o gayni o wiya hadis selluɗo on no nela sa sallam janni en noon dhaba dhamau wabtallat l uruqu wa thabata al ajru inchallah haray ɗum ka kan yeehi haray ɗaɗi ɗin fof leppi circulation normal fuɗɗitika e ɓandu ndu wa thabata al ajru baraji ɗin tabiti e ha janggo Allah on tigui wolan ɗon amma oya ko wiyete kon allahuma laka asumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu ɗum noon sella e nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam nelaɗo meeɗaɗo yewtude hay so tawi woni mana on hino selli ko noon kadi on tigui tinno janggol oɗo qur'an karim saabu nduɗo lewru ko lewru qur'an karim ande lewru sabbodu suumaye no wiye chahrul qurra kono nduɗo ko chahrul qur'an lewru korka yimɓeɓe yo eto jangga qur'ana on saabu noon en andi ko nder maru qur'an on jippina ko ɗum Allah subahana taala yewti en chahru ramadan alladi unzila fihi l qur'an hudan linnas wa bayinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum chahra falyasum yon tigui tinno janggol oɗo qur'ani karim sahabaɓen woɓɓe mabɓe timminayno oɗo qur'an e nder jemma goto woɓɓe timminamo laabi tati e nder ñallal ngal e jemma muɗum woɓɓe ko ɓuuri hewde kon e nder balɗe 7 ɓe timminay qur'an on fof gila fatiha bakara ali imran haabi rabbi nas e nder yontere ko ɓuuri hewde e mabɓe awa ko ɓuuri fande kay yontigui ettota lewru ndun kay o lannay qur'an on lewru ndu taw o lannay oɗo qur'an e jande o salligo ha moƴƴa ƴetta kamil on hara taw hara julɗo nayi on janggo qur'an tun ka julde ara so ɗon yewti musidɓe eɗen yewta kadi fi ko wiyete ɓen yimɓe joguiɓe ganto e nder nduɗo hara ɓe wata horude ganto jaɓago na gantoji ɗin fof jaɓade gantoji jaɓaɗi ɗin gonɗo yewde fi muɗum ara nun ɗum e ɗiɗon gantoji ko nawnare nden noon no fecci pecce ɗiɗi nawnare nde anɗen ko yande goɗɗo heɓirtani maloria e nder ñallal ngal masalan walla heɓa nawnare goo ɓe naɓamo o yaha ka laptan walla ɓe naɓamo ka laptan ta emo horuno o kupa taw wata hordude nden ɗon nawnare walla nawnare duumide yalla selli en wano joguiɓe cancer ono joguiɓe nawnaje sukkar marade sukkar e ko nandi e ɗum yallah subahana taala selli en amin haray nawnare duumide walla nawnare nde anɗen ko arde tun
hara ɓeɗo eɓe mari ganto taƴugol kono si suuma e lanni ɓe yoɓoyay oɗa noon mo nawnare mum nden duumi tawa heɓa taƴinanaka cellal oɗo kanko o wata horugol ha sanga o selli no wasa kadi ɓay o wata heɓude ko wiyete kon cellal e muɗum haray ɗum ɗo haray on ɗon neɗɗo kanko ko yo etoyowo ko wiyete kon fidyatu sowm e yewte fimu yeeso seeɗa haray joni noon nde ɗo nawnare goɗɗo no heɓa buyno toon ko si suuma yari ɓe nawninkino a landike borom bitikaji wallahi ɓe yettoma huppiji hawniɗi buyno toon si suuma e lanni he suuma e hewti ɓe nayi ɓe nawninkino ɓe nawni ɓe marɗum ɗo ɓe marɗum ɗa ko ɗum hande ɓe hoora kono Allah subahanahu wa taala no andi ko on ɓe nawni e ko on ɓe woni nawninkini ɗo o Allah no andi so oɗo nawnuɗo emo mari ganto fi taƴugol ko ɗum Allah subahanahu wa taala yewti hen faman kana minkum maridon aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhar kala laatiɗo e meɗen tawa no nawni walla no hoore voyage haray o yoɓoya ɗen ɗon balɗe ɗe o kuupi sabu ɓeɗo ɗiɗo heɓe tawa e jogiiɓe ganto fii honno wiyete taƴugol oɗon noon voyage koye charti tawara voyage on ko voyage daqiɗo voyage mo annduɗa voyage on harano daqui na voyage yawgol e samakala walla yawgol ko piiji harmuɗi yawgol waɗoya ko harmi e ko nandi e ɗum ɗon haray jaɓatake kadi wona yon tigi waɗu voyage fii mo andi suma eno satti o yaha o waɗa voyage fii yota o hooru ɓawa andi joni awa waɗɗo voyage no mari ganto onni awa habbo waɗa voyage fii yota o hooru o sikka o ɗaynayi Allah ara ko hoore makko ene ɗayno nde ko ɗum waɗi cheikh bun bas rahimahullah o yewtayno o wi yimɓe ɓuy dogayno ka leyɗe arabu tawino suma hewti ɓenna ɓe yaade nokkel kaari fotagol ɓe andu dow haray Allah subahanahu taala ko goto mo rentiɓe kala ka ɓe wawi honde suma on kadi ko goto koɓe dogiranta woɓɓe ɓen ko fiyota ɓe hooru so ɗum ɗon hitawi noon voyage on tigui wona yaade ko voyage manda ko voyage daguiɗo tawayno yoni voyage kawn tigui wata kuppuɗe julde makko ɗen ko ɗum waɗi woɓɓe goto wiya gila kilométre ji 80 nattiri dow woɓɓe wiya gila kilo 81 nattiri dow eɗen andi le kilo on heno jaasi mile on mile goto ko 1.6 kilo joni so innama ɗo joni 80 kilométre yawgol ɗo 80 kilométre en taway ɗo joni o 80 kilométre so en peesi ɗum ɗon en taway ko hedde 49 point something miles joni wono ɗum ɗo nde ɗo oɗo kilométre gila 80 nattiri dow so on tigui yeeyi e muɗum walla ko ɓuuri laaɓude kon eko jicci kon kala ka anduɗen goɗɗo so yahi ɓe innayi mo voyage so yahi on ɗon nokku ɓe innayi mo voyage ande ɗum ɗon ko voyage ɓay hara no serti leydi e leydi eɗen andi ɗo joni so goɗɗo wi ɗo joni yahi Brikama inata mo voyage kono son tigui miɗo o yahi Soma o yahi Kiyam walla o yahi Basse ɓe innayi mo hoɗoyi ko noon darite ka aada leydi ndin jaaɓi wonde ma ko hoɗoyagol on tigui waɗi haray ko gila ɗon awa ɗum ɗon fuɗɗoto on tigui kupa o artaya o yoɓa si lewdu lanni kono noon ɗum kadi no mari pecce joni so tawi woni horugol ngol e kuppugol ngol no fota e makko haray yo suɓo awa horugol ngol yo hooru i tawi woni horugol ngol no satte makko o wata hordude e setteyagal ngal haray yo kuppu o ñaama si lewdu lanni o yoɓa heɗen ɗon balɗe i tawi woni e ɗinɗi noon iɗi fota angal horugol ngol ko yon tigui hooru i tawi ni ko tampere nden ɓuuri ko yon tigui taƴu o yoɓoya si tawi suuma e lanni kala ka on tigui watta voyage tawi mo wawi yadde voyage makko e korka kan haray yo hooru i tawi noon woni o wawata haray yo kuppu si suuma e lanni o yoɓoya woɓɓe no toon tawi en inni ɗo joni kala honɗo e voyage na yo hooru ara en walli woɓɓe goo woɓɓe gurdanden kaka ɓawa walanji ñande ñande hiɓe voyage a wawi ɓennde a wawi ɓe habbo alle ondu lanna ɓe yoɓa ɓen ɗon a taway ɓe ɓooti voyage on sattede haray no jaasi hiɓe wawi hordude voyage maɓɓe on aɗen honɗo wadde voyage ñande ñande no serti emo watta voyage toujours ɓeɗo sattede nden wona gotum no tawa e muɗum koko wiyete debbo sawuɗo kadi e tawi o ari hulande hoore makko walla hulani ko woni kon ko saawi kon walla ko muyninowo o hulani hoore makko walla hulani kun ɗo ɓikkun kun woni muyni nde ɓeɗo kadi haray ɓe heeɓi ganto taƴugol ha si suuma e lanni ɓe yoɓoya ko noon kadi oɗo mawɗo nayejo mo wawata horude foti ko gorko walla ko debbo wawata horude
sabu nayengu mum ɓeɗo kadi ɓe kupay. Joni noon ko onɓe maɓɓe ɗo wata wadde fidiya etugol ngol jonnira ko oɗo mawɗo nayejo walla no wiyete gorko walla debbo walla oɗa mo anduɗen ko nawnuɗo mo nawnare muɗum ɗon taƴƴinoraka cellal wano joguiɗo kansa yalla dandu en walla nawnaje sukkaɗe ko nande ɗum. So ɓeɗo hiɓe wawi kala ñalande nde ɓe hoorali ɓe jonna fidiya. O fidiya maaro ko kilo e feccere, ɗum ko feccere potiru nela annabi sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗon du tew sawru nden ko kilo 3 ko ɗum ɓuura ƴettede ka lajnatul dawa wal ifta. Joni on tigi waɗa ko wiyata kon feccere may feccere potiru ɗum ko kilo e feccere fi kala ñallal ngal on tigi hoorali nayi on tigi adintin ɓay sabu ko on tigi watta kon sabu ko on tigi yaltinanta kon ko fi o hoorali sa yaltini atto sabu on haare sella ko on tigi ko kala ñallal on tigi jonnira fi ngal ɗon ñallal walla o acca ha ka ñallal sakkitingal ngal e suumaye o etana balɗe ɗen fap foti noon ko ñamete defaɗo o denni o jonni wono Anas radiallahu anhu o watno hirande berɗen no balɗe fof o noddi jama yimɓe ɓen ɓe ari miskinaɓe ɓe ari o hirtini ɓe e jonde wotere. ɗa wawi yaltingol ñamete defaɗo on eɗa wawi jonnugol maaro kon ko defaka kon kilo e feccere jonna miskinajo on walla faqirujo on wasuɗo on jonnamo. haray noon wono cheikhul usaymin rahim ono wiyeteno yewta en fi muɗum o wi hino moƴƴi ɗon tigi wattata ɗon kadi goɗɗum ko on tigi ɓeyditira e ka fi sodugol maafe ko maafira e kon ɗon maaro ko jonnuɗamo. So oɗo fidiya oɗo nayejo mo anɗen taƴinanaka cellal ko noon kadi oɗo mawɗo debbo nayejo mo wata horde walla mawɗo gorko nayejo mo wata horde ɓeɗo fof ɓeetay. Joni so on tigi acci ha ka sakkitode o daari ɗon kilo e feccere laabi 50 so lewru ko 50 ardi ɗum haray mo jogui kiloji 45 maaro so soodi 50 kum ko kilo joyi yaltinta ton simo faala kadi o jonnira noon miskina on dottaka ko miskinaɓe jello jonnata da faala jonna e aaden goto hatto jinɗo lanni a heeɓi baraji ɗin a faala acca ɗon kadi kilo joyi haysa yaltinali mo acci toon fof ko moƴƴere hoore moƴƴere. Amma noon fi debbo sawɗo on walla debbo mo anɗen ko no wiyete muyninowo on ɓeɗo ɗiɗo woɓɓe ulama en no wiya si tawi woni on tigui eno hulani hoore muɗum o etata o yoɓoya tun so tawi ɗon feƴƴoyi kono so tawi mo hulani ɓiɗɗo makko on o naafi hoore makko hulani koko sawi kon walla bobo mo ne muyninde on ɓenni o etoyay ko noon ɗum kadi ko jicci kon ono cheikhul usaymin e woɓɓe goo ɓe wi haray daggatako kaw eta sabu noon kanko ɓe tawnaka sen daari aya qur'an on ko qur'an on sappi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhar wa ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Kanko on o ɓeɗo wi ɓeɗo ɓeetata aaden sawuɗo on e muynino on hay tawi ɓe hulani ɓiɓɓe maɓɓe ɓen kurasi ɓe tati haray ɓe etata ko woni suum hay lanni ɓe yoɓoye wallahu alam. ko noon kadi woniri musidɓe koko wiyete muftiratu sawm piiji bonnayɗi ɗin korka kan tawagol ñaama yara ɗum bonnay korka ɗon ɗigi tewi ko o ñaami o yari bonnay korka makko kan ɗum o yoɓoyey o jogito ɗo ñallal ngal saabu hormaduɗo lewru si lewru ɗum lannoyi o yoɓoyey ngal ɗon ñallal e hoore mo mari bakkat kono noon o jogaki kaffara ko ittata. ko noon kadi goɗɗo si tawi woni o fijiri hoore makko o fijiri awra makko walla farju makko mani yalti ko ɗum wiyete al istimna bonnay korka makko kan e hoore o jogaki bakkat mo jogui bakkat o yoɓoya ñallal ngal kono o waɗata kaffara. ko noon kadi debbo wonɗo e fiilade so hoori e nder leereji ɗin fiila e makko ngari ñallal ngal boni hay tawi noon no heddi minute goto ɗo e nangue mutude ɓay tun woni on ɗon minute koye nder korka kan tawa haare korka makko kan boni. ko noon kadi so ari laaɓugol atto hay tawi ko minute goto ɗo e korka kan fuɗɗade subaka hay so o lootaki mo wawi anniyade o hoora lootagol ngol hono e nder waktuji korka kan. ko noon woniri oɗo debbo mo anɗen kadi si o jibini ƴiƴam ɓesugo nifas debbo on si jibini kon si o jibini batte ɗanɗon ƴiƴam gonɗan e yaltude ɗum ɗon kadi ko damu nifas wiyete oɗo debbo haray o wata horde ɗum ɗon haray korka makko kam boni fodde ɗen ɗon balɗe ko yi ɗum ɗon ha nden o yoɓoya so suuma e lanni. ko noon kadi andirten goɗɗo si tawi woni kanko o hulani wonki makko kin o hoori o heeɓi sattede moƴƴa noon o ɗon ɗama moƴƴa ha o huli mayde walla o heegama ha o huli mayde
haray mo wawi ñamude o yoɓa en o ñallal ngal sumaylan ni ko ɗum waɗi ɗum ko seede nelaɗo sa sallam e saygo ɓonno e sahabaɓe ɓen ɓe yimɓe ɓen tampi moƴƴa ɓe ar ɓe wuliti ka nelaɗo neli yoɓe addu potiru ndiyan nelaɗo jogui ndiyan ɗan ɓe nafi ɓe toni ɗan ha fewdo ka buse maɓɓe yimɓe ɓe yii ɓe nafi ɗan ɗon ndiyan on ma yimɓe ɓen kamɓe kadi ɓe yari ɓe taƴi saabu tampere nden nde weɓuno e ngal ɗo ñallal ha on tuma no woɓɓe wulliti ɓe wi woɓɓe gono toon nelaɗo woɓɓe gono toon ɓe taƴale on tuma nelaɗo sa sallam ulaikal usat ko kamɓe woni yedduɓe ɓen ko kamɓe woni yedduɓe ɓen so ko noon kadi woniri musidɓe haray ko wiyete kon tuure nden si fooli on tigui bonnata korka e tuure nden fooli on tigui bonnata korka kam kono noon si tawi woni ko an woni saabu on aɓe ƴi reedu ma ɗum walla ƴetti kolɗi ganaɗi ka nder hunduko walla ɗa andi koɗo haako walla ndiɗo condi si on tigui lunnike tun on tigui tuutay a waɗani ɗum a suɓanike ɗum hoore maɗa saabu noon no tawa e sartiji ko bonta korka kan tawa hiɗa andi e kadi hara wona forsaɗo ko a tewi ɗo waɗi hunde nden ko an suɓani ɗum hoore maɗa joni so tawi ɗa andi ɗum ɗon sa lunnike koɗo haako walla ɗum ɗo walla ko an tigui ƴetti kolli ɗin waɗi ka hunduko looƴiti haray a andu haray korka ma kam boni amma noon so tawi woni tuure nden foole haray korka kam bonali haray a eto ara fusruttaki continua korka ma kan haray no selli amma noon so on tigui yejjiti o ñaami walla o yari tentini e balɗe arane ɗen e suumaye no nela sa sallam yewti en noon innama atama allahu wa saqa halay ko Allah yarnimo ko Allah ñamminimo haray oɗo yoɓoyta ngal ɗo ñallal saabu noon ko yejjutuɗo o tewaki ko yejjutuɗo o ñaami o yejjito yaade nano yejjintinɗinode woɓe na hami yejjito hara ɓe yejjitali Allah no andi fe ɓen kadi koy yon tigui wattan yila so ko noon kadi hombitagol nela sa sallam yewten aftara alhajimu wal mahjum an hombitaɗo on e hombutuɗo ma on ndiɗo noon korka mon kam boni so ɗum ɗo ɓay waɗay on tigui lo'a ɓay ko ƴiƴan yaltinte e nder ɓandu ndu ɗum ɗo haray yon tigui waɗi to ɗum ɗo simo hoori o taw waɗ ɗum ɗon saabu ɗum noon bonnay korka makko kan amma noon aljima'u ko ɗum woni yidugol e sonnajo muɗum e ñalorma suumaye ɗum koko bonnata korka kan tawa hewro ko an suɓani ɗum hoorema bonnay korka ma kan e kadi ɗa jogui ko wiyete kon kaffara ko on ɗo tun noon woni ko jogui kaffara e ko bonnata korka kam fop ala ton ko jogui kaffara so wona ɗum ɗo jima renningol dande walla horugol lebbi ɗiɗi jokkodirɗi walla ñammingol miskinaɓe 60 ko ɗum ɗo woni kaffara goto e ɗiɗo woni kaffara oɗo neɗɗo waɗɗo tewiɗo tawana o forsaɗo waɗi ɗum ɗo ko noon kadi o pikir mo anduɗen ino ƴette pikir ñamminayɗo tawa sa ƴetti on ɗon pikir an e ñamuɗo a haari ɗon fota on noon ko wiyete nutritive injection ko ɗum woni ko wiyete kon al ibratul mughazziya oɗo ibra so on ƴetti façon oɗo pikir haray korka makko kam boni ɗum bonnay korka amma noon so tawi on tigi no jogui malaria ɓenni a pikoto 2 walla 3 ƴettugol pikir on e nder ñallal korka kan fi malaria on bonnatama korka kan kono noon ɓe wi ko ɓuuri moƴƴude yon tigui accu pikirji ɗin fof ha sanga o hunti ɓa woɓɓe ne toon a pikaɓe tun ɓe faɗɗe tentini goɗɗum ñamaka so ko ɗum waɗi pikir mo anduɗen ɓeɗo nawnuɓe nawnaji sukkari Allah selni selnaɓe ɓeɓe pikitoto insuline kala sayiji seeɗa jeeye ɓe ƴetta pikir ɗum on ɓe pikito ɗum ɗon kadi bonnata korka ka on ɗon pikir bonnataɓe korka so ko noon andirte musidɓe yoɗon yawti haray en yewtay kadi fi oɗo tarawi koko anduɗen wondema dey ko juuleten jemma ɓaawo en juuli gueƴe ɗen wondude imam on nelaɗo noon sallllahu alih w sallam no yewtayn man qama ma al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamu leyla kala on wonduɗo e almami on ɓe juulidi gueƴe ɗen ɓe juuli tarawi on naafi noon ha ɓe gayni Allah windanemo julɗo jemma goto joni noon ɗum ko baraji hewɗi no woɓɓe meɗen no heppi woɓɓe meɗen si tawi woni innama naafila fuɗɗoto janggo walla hande ko ɓe landoto compte almami express woniri compte juulete e nder minutaji 2 hara ɓe gayni siko ballon goɗɗo no wawi joɗade minutaji 120 o daara tawa o haaɓa kono ka julde goɗɗo juuliɗo minutaji 10 julde farilla ɓennayi on ɗon no neeɓi fi naafila kay on noon
ko yo tawara ko ɓe fof ɓe wujjay ka julde almami e ɓawo ɓen min ta e joyta ɓe gayni nafila jon noon ɗeɗo darɗe nafila ibnu abbas anno wiyete abdoulahi ibnu abbas radiallahu anhu ma kanko yewti en wondema nela sa sallam julano darɗe sappo e tati aicha radiallahu anha o yewti en e haadi selluɗo wondema nela sa sallam juulayno darɗe sappo e goho woto allando honno ɗe jutiri honno ɗe fotiri eɓe turi ka sikka innaɓe ɓantatako ɓe ɓanti ka innaɓe sujjoyta ɓe sujja innaɓe jottatako ide yan noon fen oumar ibnu khattab radiallahu anhu o moɓuno jama on e ley ɓawo ubay ibne kabin radiallahu an o moɓe ɓe waɗi darɗe nogay ɓe watta ɗon hono wiyete safi e witri o wona darɗe nogay tati so almuhim ko raɓɓiɗi kon e fi juulugol tarawi ko masna masna ɓaynala soson yiyeten solatu leyli masna wa masna ko dare ɗiɗi salmine dare ɗiɗi salmine amma noon cheikhul albani rahimahullah se daari sengo makko kanko jaɓali yontigui ɓeydu e dow darɗe sappo e goho ka makko cheikhul albani rahimahullah o wi son tigui ɓeydi hoore ɗon haɗa waɗi bida kono noon karama koɓe hewɓe ɓe wino dago kawtige ɓeyda hoore ɗon kon tun yo wonu darɗe honno wiyete yo juule ɗiɗi salatu leyli masna mukhalafa onno mun ɗen wadde noon ka gueƴe e juula gueƴe ɗen tun tokken nafila ɗum noon hara en pottini goɗɗum ngo harno ɗon sunnatu ratiba harno tawano ɗon ɗum en ittiɗen ɗon fi ko sumaye ma fi ɗen hawji walla fi en ganda on sunnatu ratiba eɗen gandi la sosan yewti en kala julɗo darɗe sappo walla darɗe sappo e ɗiɗi ɗi sunani ratiba koko juulete rakat alfajiri bimbi atto subaka on e atto fana e ɓawo fana on e ɓawo futuro on e ɓawo gueƴe ɗen ɗeɗo ɗon ay saabu goɗɗo natugol aljanna joni o sunnatu ratiba ɗum na yontigi tun ɗon place muɗum so en juuli gueƴe ɗen en salmini haray en waɗi baqiyatu salihatu en gayni o ɓey yo juulan hoore muɗum dare ɗiɗi so gayni juule ɗen ɗon dare ɗiɗi o immo noon on tuma noon immoɗon noon juulo noon nafilon ko ɗum koni ko ɗaɓɓa kon kono na yontigi pottinɗeɗa to pottini ɗeɗa haɗo waɗali ko moƴƴi ko noon kadi o tarawi fayda fof ko qiyamu leyl kañum e tahajjud on ko woni tahajjud on ko ɓuura ƴettede ko sondigi yeehi fowtike jemma o immoyo o waɗoya ɗum ɗon ka tataɓal jemma sakkitingal no waɗirten noon qiyamu leyl hona ɗum fil asli fof ko jemma fof ko salatu leyl eɗen gandi noon nelaɗo sallallah alih w sallam laatino ɓe waɗayno ɗum ɗon tawi woni ɓe immineno ɓengure maɓɓe nen tentini balɗe jemmaji sappo sakkitiɗen e nder lewru korka ɓe immina ɓengure maɓɓe ɓe finnaɓe fof fiye ɓe wawa juulude haray musidɓe koko wiyete honno wiyete oɗo kaaɗo korka no jantoriɗen ni nediji muɗum e ɓenɗo yimɓe ɓe anduɗen heno jogui ganto ko hatta ɓe hoora ko noon kadi fidiya on ko onno yaltinirte e ko homɓe foti yaltinde fidiya e oɗo tarawi ɗo juulirte e hoore harana hawjere on tigui jokko almami on ha o gayna si tawi woni o jogaki o nawna o nawniraka o hulana jawdi makko no gasa mo accini nokkugo andita e so yani halde o tawi ɓe ƴettidi hara yon tigui wakkilo julda e almami ha o gayna fi o wawa heɓude baraji julɗo jemma goto fi o heɓuɗi ɗon baraji on tigui kadi reyno e kala ko andi bonnaymo korka kan no toon piiji goɗɗi bonnata korka woɓɓe no toon allah jariboriɓe ko wiyete kon asma o asma ko ɗum noon e ƴeegol no jogi goɗɗum koɓe pompata ko pompete ka hunduko walla pompire ka kinal ulama wi bonnata korka no toon kadi comprimé wey fi nawnare goo nawnare ɓernde comprimé wey on tigui toon e ɗengal ngal waɗa ko ngal yi ɗengal sa waɗi ɗon acca kon ɗon ɗum ɗon kadi ɓe wi bonnata korka sintingol goɗɗo mari probléme ka guite foti o ñaaba e suuma e walla ko onno wiyete mo mari probléme ka guite weyi ka laftano ɓe jonnima ko sintinta toon mo wawi sintinde ka guite makko bonnata korka kan ko noon kadi ko sintinte kon ka noppi eɗa wawi sintinde ka noppi bonnata korka kan kono noon ɓe wi ko si tawi tubla on nder toon ko ɗum woni konko heedode ɗen hakkude ɗo e ko yitidata ko natoygol nder tawi kun ɗon no boni sa waɗi tu yahay ɗum haray korka ma kam boni so ɗiɗo piiji ino tawa ɓe yewti en nane heblanagol nduɗo lewru korka no tawa e muɗum andugol ɗeɗo ñawoje ko moƴƴinta korka kan e ko bonnata korka kan saabu noon on tigui no natande dewal ngal o kaaɗo korka ko dewal wona aada yon tigui eto o anda ñawoje moƴƴinayɗe ɗen e ñawoje bonnayɗe ɗen siko sonnajo emo wawi
tawi o ala goɗɗo kono daranamo sukkar weli walla lanɗam weli mo wawi darande hoore makko kono noon nayi waɗu koye wattunga ɗengal makko o anda o tutta na ino ɓay kon ɗo toon haɓomo ñama bonnugol ñamete moƴƴa na non de ɗum ɗon kadi no ton so ko ɗum waɗi ara janngugol ñawoje ɗen ko moƴƴinta korka e ko bonnata korka e nder finduɗo lewru teddundu fi on tigui wawa heɓude ɗiɗo baraji saabu noon si on tigui andal ɗum o ɗuyta e baraji makko ɗin walla o perda fop tentini noon ipiji ɗi hewɗen ɗo darugol ko harmi e memugol ko harmi e ko nandi e ɗiɗo piji ko yewɗen fi muɗum ɗiɗo fof ɗuyta e baraji on tigui ni so on tigui no watta yaali yila no gasa o yaltoya taw mara fus e korka kam ko ɗum waɗi nelaɗo sallllahu alih w sallam ɓe man lam yada qawla zuri wal amala bih falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba ɗen tori allah subahana wa taala el tawno en nduɗo lewru korka e hoore jaam yo allah subahana wa taala ɓeydan en cellal yo allah on selli en o sellinana en torimo kanko allah subhanahu wa taala yo rinɗingen e ngeɗo yite ngo tagui okkora en oɗo aljanna makko jannata fi dawsil ala hada wa sallllahu ala muhammadin wa alihi wa sahbih wa sallama tasliman kathira wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم ورحمة الله وسكري وني goɗɗo o heɓi ko haani lootanade longal o weltidi e longal ngal ha tawa gite laaɓi o lootaki longal haray kon ɗoni ko waɗɗimo tawi on tigui hoyɗitike e nder ñalorma suumaye wona ko bonnatamo korka ɓay haray na kanko suɓani hoore makko o ɗanike tun o hoyɗitike manni yo jippike o yi mo yiida e sonnajo manni yo jippike ɗum haray o yimmike ko yo looto tawi kadi ɗum ɗon ko heɓimo ɗum walla joni o yiiɗo sonnajo makko on haarondir joni waktu on hewti joni fi fuɗɗagol korka kono o lootaki taw kono noon yiɗigol e makko wona e waktuji korka ɗin de iko e nder majji hara o naati e oɗa programme ka kaffara ɓaya yewti fi mum kono si tawi noon woni ko wona e nder muɗum woni yiida ndenen jimawu on rendugol ngol kono ko lootagol ngol woni tan ala so wona e nder waktuji fuɗɗagol korka walla e waktuji korka ɗin haray ko wiyete kon korka makko kayno selli o loototo tum tawi lande ɗen lanne haɗa en haadi ɗo jamma o weltanama ɗo anama masalaji yewtaɗe fof ko laaɓi pos kamɓe ɗoyma kamɓe yewtaɗe fof ko laaɓi pos koyɗe ɗon matoɗen ɗum gollitan imma ka arkana imma ka kasrutu ma ɗum ka moftirati ma ɗum ka adabuji fof ɓe makani en ɗo ka jaɓɓagol lewɗum fof haɗa ɓe jarnama ɓe weltanama koko laaɓi pos par ce que fof ko woyta ka defte ɗum woni ko ɓe ƴetti barabikal subhanahu wa taala tawni sa ramadan hiɗe e jaam hoore hiɗe e jaam himmiɗe hiɗe e jaam jaɓɓeɗen jeɗimoɗo jettuɗo daws aɗa jam ko weltanama yo isa kadi e balɗe araje ɗo hay koye ñande kadi ɗuma e ɓuɗɗa hoorede nder ɗemen to darasuji tafsir e qouran ka ramadan ɗo engadi ko kontinta inchallah aɗa ɓe makiri kadi e ɓerɗe jama mi tawi kadi julɗe jama waktuji ɗen kawɗen kadi ka dartiji ɗi watte ɗon tentini e oɗo man tafsir qouran nder sumanɗe janngol qouran o e woto waɗo wetteɗo mayko ɓeɗe nder ko suuma e ko baraji heɓ heɓoto e nder muɗum wona e suuma e to ɓe kadi eɗen mbiyaɗi kadi en tin yen tinno yen tinno suuma e koyna e suuma koye ɓurtuɗen e suuma e fi honno moƴƴide e suuma koko dobulte baraji araji ma fono weltama jarnama en ɗo ko natte ko nga wonde ɗo jamma kadi jarnama kadi kadi mise jabti kadi memilate suuma e o aray jamma ko weltanama jona solama jona Ori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Ori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemini. Toroɗen Allah yo fewnu en e lawol ɓemɓe o nemi.